ucele umsomo ungwenya kabalahlekela ukukholwa abazalwane uma ningenza lento. Kodwa nina madoda nenza into eyodwa nibanga ukuba semva komunye ukuze ukukholwa kungakulahlekeli dikoni kubanga ukuba semva komunye ngoba wafuna ukuba phambili usunga phambili kaNkulunkulu uyena uNkulunkulu omele ukuhamba phambi kwenu. Ningavumi leli bandla linyekisa ukukholwa. Yinto ekumele nyenze uma uhlabangani asithela emhlabeni noma enhlabathini ukuphumela entabeni niyoshumayela ukuthi uNkulunkulu uyamsiza umuntu kodwa mekanabambelela kulezi ikhundla zaleli bandla uNkulunkulu uyanilahlekela. Yinto mesithela uhlabangani enhlabathini okwenu ukuyoshumayela. Zonke lenkulumo ezizokhulunywa yilabazalwane ningazilalela kodwa kubangela ukuba semva komunye.